Syak siat yap kalong kami ha usamla barim jongka kun ha Delhi. Kawai kalong kami kaba ladon kumbasan pusan snem karta. Kala syak siat yap ha usamla barim jongka kun jongka ha North Delhi laong kipulit. Kipulit kilayo ya ka jingtip ha kapor kumbasau baje janmit. Hadin ba kipulit kilapoy syak ketika jaka lalap baka punam kala syak siat yap. Laong usagar sing ubadai u Deputy Commissioner of Police. Uloong balas subaba u Ankit Kaushik. Ubadai usamla barim jongka kun jongka ulale iya ketika kam. Lapengat mukoduma peniap persya iya kani bat ka jingto gate kalaya cakmat. Laong uni u police officer bat la benrap syusyu baya kamet jong ketika long kami. Lapa syaki bahayeng hadin bala pendep ya ka post mortem.